Okay guys, next destination mo mi og Winter Wonderland sa mall sa Burjuman. Check na mo dito kung napa ba mga design sa Christmas. Mula nga pason kung makapason ni guys. Kaya na na ba ilang design dito. See you later. Masakay lang mi og metro. Let may makaabot dito kay. Burjuman. Tingting kahit tayo tayo kuhan. Winter Wonderland na kuhan. Diba? Hindi naman talaga ito. Bak, mga kaya kita ni. So far, din kamusta ang fireworks? Tiling, tawa na mga fireworks. Kuhan. Panami nga, please, isa. Ay, din, Dani, Dani? Dani, Dani? Burjuman. Welcome sa Burjuman. Pumunta na doon, mga sakit pa doon. Winter Wonderland. Masakay na sa taas nung sakay lang kwan. Nana ba? Wala pa. Hala! Excited na ba ang lahat? Oh, nanami sa gawas. Sa gawas pa lang ni guys ha. See that? Dala, i-ask din. Where for? Can we still join? Can we still enter the... Ah, okay. Just the QR code, no? So, di ko na sa iyang code. No need to take picture. Here is a link. There is a link. Okay. So, you don't have a kid with you? How you can go? Because the kid is... Okay. Suppose that... Okay. Suppose that she's your kid and she your mother. Just put her information. Ah, okay. No worries. It's supposed to be. Okay. Yeah, write her name. Write her age like 1 year. And fill. Thank you for helping us, kuya. Why we will not help you? Yeah, thank you. Oh, di ba? Imagine that, so nice. Oh, nagtabang sila guys para makasulod may, di ba? Ikaw na talaga kuya. Salamat po for joy. Welcome, thank you kuya. Nice kayo guys. Isaw na lang. Sulod na niyo niya guys. Sa likod pa lang tanaw. Nice kayo. Sulod na tanaw niya. Later, ato i-check mo niya mga background sa sulod. Excited. Dari daw siling picturean ka. Dali ako may
mango din. Apat. Amat po. Pasok na. Hi, Ding! Hi, Godoy! 10 minutes lang kasi, so... Sige lang. Wala, okay lang mo ka nabidyoan mo ng kanto. Will take you to a world beyond your dreams. Hello, blue! Blue ang background, guys. Nice na rin ang picture, oh. Wait lang, nasa di ka ng video.